guests, best sign is now on for your safety. Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Please be careful when operating the compartment. Para tetamu yang dihormati, dalam isyarat pasangan tali kereta baru sahaja dipadamkan. Untuk keselamatan anda dengan tekan semasa tali kereta semasa berlipat duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Dear guests, we will begin the distribution of premises and the sales of food and beverage shortly. Rasa usaha tadi adalah selongsai country bagi saja Siti As a safety reminder, please be mindful when declaring parking to the all. Thank you. Para tetamu yang dihormati, kami bersedia untuk menanyakan sepanjang pangan dan hidangan lain. Kepada kami apabila dalam travel mall untuk tawaran hebat yang menanti anda. Sila panggil ke kabin sekiranya anda ada tawaran menarik perhatian anda. Sebagai langkah keselamatan, sila pastikan tiada kalangan di luar tengah pesawat. Terima kasih.